Zdravo! Danas te ću vam reći kako da preuzmete Googleec Chrome na svoj Amazon Fire Stick ili Android TV. Prvi korak. Biće vam potrebna aplikacija pod nazivom DovnLoader. Potražite DovnLoader i instalirajte ga. Kada instalirate DovnLoader, vreme je da ga podesite. Idite na podešavanja, zatim idite na Mifire TV i idite na opcije za programere. Obavezno uključite ADB otklanjanje grešaka i omogućite opciju za instaliranje nepoznatih aplikacija za DovnLoader. Ako ne vidite opcije za programere, ne brinite, lako ih je naterati da se pojave. Samo idite na About, izaberite Fire TV Stick i brzo kliknite na srednje dugme na dalžinskom upravljaču 7 puta. Kada se pojave opcije za programere, omogućite obe opcije za DovnLoader. U redu sa podešenim DovnLoader vreme je da preuzmete Googleec Chrome. Otvorite DovnLoader i u traku za pretragu otkucajte Chrome Android, kliknite na rezultat pretrage, a zatim pritisnite dugme za preuzimanje. Kada preuzmete, kliknite na instalaciju i sačekajte da se proces instalacije završi. Pre nego što počnete da pregledate, bit će vam potrebna aplikacija za prebacivanje miša da biste se efikasno kretali s Chromeom. Omogućite prekidač miša i sada ste spremni da koristite Googleec Chrome na svom Fire Sticku ili Android TV-u. Hvala za gledanje.